we brief people about poetry. Ngikufortunate ngamabuza kuloko elihlelo lakho loluthanda kodandla nenkondlo. Namhlanje sise Hillside High School. Hillside High School kunabafundi manje labathi you know what, we love poetry. Futhi thina nasikhuluma ngepoetry asikhulumi nje ngokuthi i-entertainment. Thina simake sure ukuthi silapha abantu baphile bathi saka ngenxa yayo ipoetry. Unasimangaliso ke namelo kuhle Bennett utawubeva imbukelo ukuthi uma bona bahaya ipoetry bahaya kanjani. Kepha ke ngaze mina ngikuyenge asamba utathi bonela ukuthi melo kuhle nasimangaliso benda njani when it comes to poetry. Sono emhlabeni wangena ekuqaleni ngathi nyase Eden waqala kuEva wasongena endvodzeni wafike wehlukanisa umuntu nemdali baqoshwa boAdam ebukhoneni enkatimulweni mina sengisho engathi nyase Eden wafike wahlukanisa umuntu nemdali baqoshwa boAdam ebukhoneni enkatimulweni mina sengisho engathi nyase Eden wase uyaqala uyawuhlamahlama lo mhlaba phela sono singangena impilweni yemuntu sikhipha ubuntu sishiye bulwane wena wenda indvodza ihlale emashingweni ebusuku nemini uyende iphile edziweni idzakwe besizakwa imali bantwana iphilile kamake yangichaza ifike ekhaya ke seyichaza ngoba phela sono singangena empilweni yemuntu sikhipha ubuntu sishiye bulwane umangi be poet. Mangaliso siyabukela ihlelo letandla nenkondlo. Oh, you are welcome. You're more than welcome. Now ngicela ngibukele ekhaya ukuthi ungubani ufunza kuphi. Ngikho ligama ngingosmangaliso ngakaMathe Sibongo ngifunza khona la Hillside High School Kabanzini. Okay. Ufunza from bani? Endawo form 2. Okay. Mvila, you are a poet, right? Do you have a stage name? Yes. I go by the name Mangi le poet, also known as Sonkondlo Mtilangatha. Okay. Now ngasichaza nje kancane ukuthi lamagama lodibita ngawo nje yaSonkondlo wathatha. Okay, Mangi usuka ke igama lasimangaliso. So okay. Bavamise ukungibita ngamanga so ngisuselo A la kumanga ngafaka Y so I go by the name Mangi the poet. Sonkondlo Mtilangatha ngwakaMathe Sibongo. Okay. Ngithatha uthi Mtilangatha so ngathatha khona ukuthi Sonkondlo Mtilangatha. So naku useyade icala usitwa ngibani because ngiyathi ukuthi na usacala kwenta info you do need loyo muntu lotakulekelela ukuthi ugcine nawe sothi khanza ukuthi yathi kuthini sengiright ngiyalo sengakhona ukuthi ngitibite ngaSonkondlo. Okay, luckily enough ke ngathi nangicala tinkondlo ngacala na bhuti wami. Okay. So nasicala na bhuti wami bekulula because yena bekahle ekhaya ngayisikoleni so bekulula lokuthi ahlanganise lapha nalapha siwatfolela ama shows on Saturdays siya ko performa. So my first performance beyila Hillside High School nge-Fun Day. Okay. Isibela Hillside nge-Fun Day. I guess ndapho ngathola khona recognition ukuthi ngingiSonkondlo kahle kahle. Okay. Yes, but kakhulu ke ngasuthi nguye velele ukuthi ngicine nami ngitithola ukuthi kahle kahle yeah, I really do love this. Go kulamakhasi elithandvo
uma ngithi ngiyapheca lakho ligama liyavela phela wena uthanziwe uthambo lwakhe lusaphila noma yena angasekho phela lo bengimthanza kubhubha ngaye bengingafa nekufa namuhla sengifunze kumngcwaba ngaphandle kwekufa nekufa lo lusaphila noma yena angasekho phela abengenga athi it's the little thing that matters kani makande bangani bakhe uthi I am the little thing that doesn't matter lo luthambo lwakhe lusaphila yena noma angasekho uhamba kwakhe kungifundisile kungifundise ukuthi ngithanze sengithanza mina kungifundise ukuthi ngithembe sengithemba mina hayi nginganikeli ngelithambo ngitinikete lithambo kuhamba kwakhe kungifundisile kungifundise likhulu ukuthi la emhlabeni la siphila khona kubhlungu ungamthemba umthanza angakuthanza angakuthemba angakuniki lithambo musakumethemba mthanze umnike lithambo ungamethembi akuthembisi nala emathandweni ithambo lwakhe lisaphila noma yena angasekho lusaphila noma yena angasekho with this piece of my broken heart I have learned to have a peace of mind la sekunekuthula kunekukhanya akasekho nokukhanya yathi bengimthanza ngaye bengingabhubha nekufa bengimthanza ubhubha ngaye bengingafa nekufa kepha namuhla sengifunze kumngcwaba ngaphandle kwekufa nekufa lithambo ngamnika angisafuni ngalo ngenhlitiyo yami angisafuni ngiyafunga ngete ngaphindze ngabanika la emathandweni cha kubhlungu yena bengimkhethile ngimthanzile uma ngithi ngiyapheca kulamakhasi lithambo hayi lakhe ligama liyavela phela yena ukhethekile uthanziwe wase uyangiphula uyangiphoca hayi bakithi ngumanga this was a poet Sonkondlo Mtilangathi yabonga kakhulu Na ubhala tinkondlo takho wena njani uyayifaka uyafaka lama components epoetry lokuthi nase ngithi nje awungihladile la inkondlo nayo ukhona kungihladiyela noma uthi wena cha mina inkosi yami ngifuna nje ukuthi nivele message nami ngiyaniyala sigcina khona lapho yes ufuna nje ukuthi uvele message okay sigcine lapho singachubekele embili okay but ke ngiyafisa lokuthi nami ngalinye ilanga ngikhonye lokuyihlatiya lenkondlo uthi na ufuna kuva kahle ukuthi kahle bothini kule poem ngikhonye lokuchacha okay yes khona in role model lonayo la eveni nje ka poetry noma ke ngephandle okay ikhona la eSwatini okay Lizwe umlangeni okay yes alright kumbe nje na ungazivetela ukuthi yini lena lekwende waze wadi khanza uthi yatithini lokwentiwa ngilizwe ngiyakuthanza manje nangahambe kunyathelweni takhe okay Lizwe ngingathi inkondlo takhe mostly tiyakhuluma tiyakha futhi and nami ngifuna ukuthi tamti inkondlo tibe kanjalo takhe tibuyise lithembe empilweni tebantu mangilela inkondlo takhe kuba khona nje lemvu yakhe ukuthi yathi this guy uyakhe imvula yendako so nami ngifuna kufika ku level yakhe akacala ikhashane but le level asakiyo like uhambe kakhulu so nami ngifuna kufika lapho okay yes usiperformela nini phindze la esikoleni noma nje wagcina nge-fun day noma ugadza nanginemicimbi uthi hayi ngidaba ngena nasekanjalo ngoba wonke umuntu excited ubaperformela nini okay ngihle ngivela la ku-assembly Okay, nangitholile le opportunity yes ngihle ngivela la ku-assembly but mostly vele ngigadza lama-events laba khona sidaba ne-speech and prize this Friday nje bangi-asayinile ukuthi ngiperforme khona okay yes alright any future plans lo nawo mani ka poetry kwanyalo ngisafocuse kakhulu esikolweni okay but ngiyakubona nelikusasa ka poetry ngifisa nami kuhamba yes ka poetry ngibona etindzawo ngiperforme futhi etindzaweni letinkulu yes okay kumbeke i-message lonayo lesenhlitweni yakho lobothi nje mhlawuzana ngilithola lithuba ukuthi ngikhulume embi kwebandla nginangi lengitawo kusho ngingasho nje ukuthi ngiyabonga kubo bonke lasebangisupportile since ngayicala inkondlo bebakhona bekukhona vele kuba lukhuni ngiva ngathi akuthini ngiyayekela lenvo lena cause yangehlula but babekhona labo labangikhutsatako bathi yathi lenvo lena ikuwe so ungayekele so ngithi nje angibonge kibo bonke labangisupportile ekhaya bangisupporte kakhulu ekhaya ever since ngayicala inkondlo so ngiyabonga kakhulu banginikete lithemba
Okay, nasikufuna ngesakuthola kanjani ngoba ngiyathi usemasada afuna ukuthi akusupport nakuletinye isikole ke manje akugcini ngekuthi uperforme la sikoleni kuphela bayaye basho bathi yathi awuvele manto encourage labanye abafundi la esikoleni sethu usifisa ukuthola kanjani. Okay, ngi-available ku TikTok, Facebook, naka YouTube. So mawufika lapha ikhona iposter linetinombolo tami. Longayithola ka Facebook I go by the name Mangile Swazi Poet. Naka TikTok kanjalo Mangile Swazi Poet, also Sonkondlo Mtilangatha. We grew up on the streets. And here on these streets, we had dreams and aspirations, making innovations in devil's workshops. Here, hunger is the drive and we only strive to survive. Here on these streets, education is key, but what's good a key when there are no doors for the poor? We dream dreams because dreams are free, but reality has a fee. You need teachers, you need books, you need to cook ideas that are off the hook. You need an unbreakable mindset that screams I can. You need a plan and discipline, tough enough to withstand the wind that comes to the desire to win. On these streets, you need uniforms. You need to fit in to be seen. You need thick skin, tough enough to block even bullet. Or the poignant scorn on your neighbor's grin each time you dare to try to fly without wings again and again till you break down the realization that no amount of motivation can ever equal education. For what's good a fertile ground if there are no seeds to sow, and what's good a seed if it never grows? I, Mangile Poet. Mangile Poet umvile ngibukeka ukuthi uyishaya kanjani inkondlo. Ushido ke na ukuthi cha mina ngenda nje siqiniseka ukuthi bamfu balapheke bamfu baphile stage yakho lemangithi nasibuya sigcina nahlelo. Kwakho nje kuhlala phansi ungathi inyaka ngoba sihleti la hillside solo siyakuvethela bo Sonkondlo labatayi haya lemfo uve ukuthi hayi no ngiyo. Solubukelela ihlelo lakho ubukela itandla nenkondlo kwakho nje ukuthi uhlale phansi ungathi inyanga ngoba nyalo sesinaye imele uhle Bennett udamuva ukuthi uyishaya kanjani inkondlo ushido ke nakavete kancane athi hey ngathi nangiqala manje la sikoleni ngishaya inkondlo bathi ayibo wena netinkondlo kepha ke udambona ukuthi la etinkondleni ugcine ahledileni futhi yini lena le motivator each and every day. Ebusuku uyalala ekseni uyavuka. Ingabe bewatini ukuthi kulala kwindalo kuvuka kungumusa. Ngikhokha lamavi ngemphefumulo lophukile ekhathi kubhlungu mangibona timvo letendeke vele. Bantu abasakhoni ukuthi babonge kulelo fanele. Impela iqiniso lithi lo mhlaba mkhulu bakithi. Uma wena uvuka akusho ukuthi sonke sivukile. Kukhona labafihlwako wena uma uvuka ekseni. Sulathi imphongo akwaliyo. Kepha ubonge kumdali uma usatisula ngoba kukhona labangakalifoli lifuba lekubona lelisha lilanga nekuhihlika kwamatolo. Kepha wena ube nemusa lovela kulongetulu ukuthi umane ulibone lelisha lilanga. Sanibonani, yona ngimele uKay the Poet. Sanibonani, igama lami ngimele uhle Bennett, mostly known as Melo K the Poet. So ke Melo uqala nini poetry? Ngiqale last year mangaphosisi ngaDecember. Okay. Esoniveni bekuyirally ye junior youth. Okay. Nga junior youth le FAA. Nakuyirally ye junior youth. Ngasho inkondlo. Ngabona ukuthi hayi bambayalalela. Sho sikhona lemvo lengiyiphekako la. Yeah. Ngakhani ngiqala. Kwahamba. Bagcine bangibita eMasonville. Ekuyicamp ya Sunday school nyalo bangibita ngishuthi inkondlo. Bayathi la sikoleni ngake ngeda. It was a school day. Langita ngafika la ngahaya la mlayini. Baqale bahleka at first mangisakhuluma igama le. Bangihleka. Ngasho ngathi ngabe ngitifakelani la. Base kugcineni konke bayiva lemvo lengikhuluma ukuthi ngiyo. Okay. Bagcine sebangadi nangenanga ebabite labanye bobabe for Mahlaba the street kid le move. Sitoyibuka la sikolweni. Bangibita labo babe bathi angilohaya la mlayini. Bangibona ka TikTok ngoba la sikolweni sinel page. Okay. Bangifakile la ka TikTok. Ngaqaje sekuna 14k views. Sathengiselwa live lelingasile. Ingani satshelwa ukuthi masicetha sikolo asitawuba nemali nemoto kanye nelikhasi sicethile setiple timbo lethu. Sesihlele titolo ngiyatibuta ukuthi besifundzela kuhlala etitolo yini. Nale titolo abasasifune emacustomer ayacomplain athi siwacela imali. Nalabanye bayasehlulela basibita ngetahluleki ngoba kusabahambela kahle kulwabo uhlangothi.
mina ngibuta ukuthi asitshelwa kangani ukuthi usengafunzi ube ne-degree kanye ne-diploma kepha solungaqashwa. Bonjinela kanye nabo songcomongcomvo basefemini ngoba bathengiselwa livele bengasile. Batali ngithi batsheleni bamphana ukuthi usengafunzi ungaqashwa. Ngiyathi ukuthi nizama kusivikela kepha khumbulani ukuthi lies may fix today but they break tomorrow. Linye likhamba bamlabasha ukuthi nikhumbule ukuthi uNkulunkulu unemacebo lamahle ngani ekuniphumelelisa hayi ukunibulala. Futhi imvole ngisho ngithi ngiyanicela nje ningasiyekeli isikole. Kude lokungathi education is the door to success, not the key to success. Ekhaya uyabatshela yini ukuthi wena nasesikoleni uba busy awugcini kuba busy esontweni kuphela? Ngitshela make ngimake lo ngisupportayo. Okay. Ngoba mncane bahlezi bathi hey awena ngeke ube ngisonkondlo uyaphapha inkinga yakho manekela lelo. But make ishe mina ngisupporta ngifuna kabi manga ngimake lo ngento esoloko singagive up nami bese ngicabanga ukuyekela. Okay. Ngoba behle ngithi kulamanye amalanga ngithi ngiyacabanga ngingaphumi lufo ekumele ngibhale ngibathi sengifuna ukubhala kwali. Okay. But ezisikhathi sichubeka uthi ikhanzi sobhala flow one usho ukuthi hayi yaphuma inkondlo. Yaphuma inkondlo khona nje ngilayikhipha nje nge-Friday nge-speech and prize. Ngiyibhale njalo ndayikhipha ngale speech and prize yo. Okay. Alright kumbe ke na ungazivetela Bennett ukuthi na ubhala ngani nje? Ngibhala mina ngibhala ngempilo. Okay. Ngibhale ngempilo timvo letendekako empilweni. Asengikwendele example nje ukuthi angisivele sihlezi silala size sihlezi sivuka kulala kuyindalo ukuvuka kungumusa uyabona etimvo letilula kanjalo ubhale ngempilo ukuthi uyabona ukuthi ebusuku uyalala ekseni uyavuka ingabe wathi ukuthi kulala kuyindalo ukuvuka kungumusa. Okay. Alright short nje wena ubuka timvo letendekako around you bese soyakhona ukusibhalela. Ngoba ngiyabhala nge-unemployment ngoba hola abantu abahlala lesihlala khona abangasasebenzi basivisa buhlungu bahlala etitolo yabona naloko ngabhala ngake enkondlweni bathi batshele ukuthi likhona likhambi ubanike nesifumvu egcinweni kwawo. Okay. Na ungazivetela nje Bennett ngiyeva lo ukuthi ufisile kuletha lithemba kulaba lesebalahlekile tinkondlweni takho. But nje inhloso yakho na ubhala tinkondlo usuke ufise ukuthi lo muntu athole ini kahle kahle. Inkondlo tami mina diyaphilisa. Ufuna umuntu aphile nalobe kaqala ukuthi lithemba lisekho libuye lithemba kuwe ngoba lithemba lalahleka esikhathini letiningi. Ukhona ngisonkondlo manje ngiyamthaza sonkondlo lizwe Dlamini Umlangeni ubukela kuye utotonke inkondlo takhe ubuyisa lithembe mfethu nami ngifuna kufana nalo sonkondlo lo. Okay. Alright. Kunaba ke bafunzi labanye Bennett lokhanza ukuthi bangibo labo sonkondlo but ekhaya kude ke na ngisho omunye lo msupporter lempo leyo ubusy program tya ukuthi mina ngithi ngifuna ukuthi ube ngidokotela. Letinye timvo nje letiseceleni ngifuna ubathe uyatfunga Nkosi yami kuthiwa ngiyakuvala la kuthungeni. Ungathini kumdali lohlala nemfunzi lo kanjalo? Ngingathi kumdali akayekele umphana into imvule kayifunako ngoba okay ngiyavuma asengithi ngingasikhathi lesiningi labatali kuba nguye lo mtali khansi bekafuna kuba ngidokotela yena asesemncane ukhansi akaphumelelanga kube ngidokotela batali vele basifunela lokuhle right siyada ngithi kodwa angeke ke bese lo mphana uphila ngendlela yemtali khansi lo mphana bekatawuba nginanga nje bekatawuba usonkondlo lo matima la emhlabeni. Inkinga lenkulu ukuthi ngiko bese edibhedlela ukhansi bekafuna ukuthi lo mtali hamba ube ngidokotela mphana edibhedlela ukhansi bodokotela sebasithethisa akusiyo umsebenzi wabo lo bafosta batali. Nisibatali nje abayekele bamphana naka umphana yakho unelikhono lisaphoze likhono lakho. Amahle abe nemaphupho njengalabanye bena kodwa emaphupho akhe wawabona ashabalala etandleni takhe makashonelwa abadali bakhe. Lokho kwamlimata kakhulu ngoba kwambita ukuthi ayekele isikole ukuze atawunakekela abampa bakibo. Amahle abedayise amaveji ukuze bamane balale badlile. Wamkhanyela amahle ukuthi incane le mali abeyithola emavejini wabona kungumbolelo omuhle ukuthi adayise ngemtima ukuze bampa bakibo bangene high school. Amahle bamjabulise kakhulu bampa bakibo sebaphumelele ngoba bamthekele indlu nemoto. Amahle ukuthi angene somfeni babe bangasaconnect ibamba uma ke benkothi babe bambita bambuka bathi wena ufunani la awadi kusakusindla abo Jezebel bayangimangalisa benda ngathi abathi ukuthi desperate times call for desperate measures. Amahle was desperate so she had to take those measures. Bayakhohliswa ukuthi amahle wethu akiba tawucela lisithu bamphemvula emanga bambukela December bathi wena
Wenta ngathi batali bakho babulelwa ngithi. Amali, ubo bonke labakuhlulelayo. Ngithi kibo, uwadate ujaji ngoba kude lo ngadi. God is the ultimate judge. Nani mamvumatana ngisho ukuthi kudayisa umtimba ize nopshini. Kodwa ngithi amali was desperate. Kodwa nini ngawudayisa umtimba ngalamagama lo mbhalo ngiyawugocoda sekungiyena lo Thobako Invotana Melokay the poet. Imvole ngisho komini school asibo school wasemculo umntali nawufutha uchubeka into elikhona ngeke abe nenkinga nale dance ungayihambisi ihambise embili ngoba vele lithalent but ibalansisa nalokufunda kufana lo mfana thina Zulu base uyabalansisa uyahlabela uyafunza balansisa nawe ubuye ukuthi hayi ngikuphi lokuthoba kahle ngoba tongithule timbo taxida ngithi ngoba usengaba ngisonkodla uphinde ube ngidokotela ngithi balansisa futhi nanaba labananga bamfana laba sakuqalile kuba bosonkodla ngoba bomajayivali sekunabo TikTok nyalo bo Facebook tayela utfunza lapho okay akusikopa ukukopa vele but inkodlo akusinkodlo ungathatha amagama lamancane enkodlweni emuntu ungete neakho hayi kuthathele ngikondlo yonke okay bangafunza la kubo TikTok ngoba TikTok uyafundzisana okay now tibuka nje Bennett in the next 5 years nje kasomkondlo tibona ukuphi nje ngitibona ngibo Mars Christian Mars ngikhashane mbaba ngitibona ngise South Africa ngihaya nala kangwane live lami vele ngeke ngilibalekele nala kangwane bangibili nasemhlangeni babongibida vele ngoba nasemhlangeni kuyendiwa lokho emashow bakubida ngitibona ngikhashane mbaba okay okay kukhuthatha ke lo munye sonkondlo losekhaya lokumfunzi naye ungamkhuthatha uthini satha ukuthi nakabona ngathi akaphuma emagama abathi uyazama kungaphumi lufu but thina nakadala ukuthi ngisonkondlo angaliyekeli iphupho lakhe le mhlambe lemvuta uphila ngayo kusasa angaliyekeli okay alright nasikufuna ke Bennett sitakuthola kanjani nani ngifuna ngiyathi uthi masada afuna ukuthi ude wakho uthatha uthi balapho babhandishe ngendingondlo takho nabakufuna ke batakuthola kanjani nabangifuna bangangishayela ku 79 542 ya MTN 78542142 Lengawisho nje ngathi sibonakaliso namelo kuhle nibo bani na lapho ke bekubafunzi bala eHillside High School bavile embuka ukuthi no abadlali ngenkondlo nabathi nje inkondlo bashayo nambamba futhi ke bakushiye nawe wena losilahlekelela ithemba libuyile mani libuya 100% kethemba buka ukuthi nangabe nje nawe unemfana lombona uthi nelikhona ungaphopha ukuthi hayi sesemina ngifuna ukuthi udadishe kuphela hayibo utothi stressa nini mina ngithi incwadi embili nelikhono lakho ulihlalile la celeni kwakho ungaliyekeli